Yes kabisa, uyu munsi tuje kuganira ku bakinnyi babiri ba rutahizamu babiri bamaze gufasha ibihugu byabo kugera muri kimwe cya kane kirangiza. Uwo nta wundi ni uwitwa Kylian Mbappe ndetse n'uwitwa Erling Braut Haaland. Aba ba rutahizamu bombi nyuma yuko bamaze gufasha amakipe yabo kugera muri kimwe cya kane, uwitwa Kylian Mbappe n'ibitego bye 7 afite aka kanya anganya na Messi, ndetse n'uwitwa Erling Braut Haaland ibitego bye 7 nawe afite anganya na Mbappe ndetse na Messi. Ibinyamakuru byinshi byatangiye kugereranya bano ba rutahizamu babiri kabisa bari muri generation zimwe kandi bakiri bato, bakomeje kugenda bagaragaza imibare yabo bagenda babagereranya. Bamwe bari kuvuga bati witwa Erling Braut Haaland ni ugiye kuzaba rutahizamu bihe byose mu minsi iri imbere, abandi bati ni witwa Kylian Mbappe. Iyo niyo mibare nje kugira ngo turebeho uyu munsi. Duhereye ku witwa Erling Braut Haaland. Witwa Erling Braut Haaland kugeza ubu mu gikombe cy'isi, nyuma yuko ikipe ya Brazil itsinzwe na Norvège cyangwa se Norway ibitego 2-1 byose byatsinzwe na Haaland. Witwa Erling Braut Haaland yuzuzaga ibitego bye 7 mu gikombe cy'isi, yahise anganya na Lionel Messi ndetse na Kylian Mbappe. Tugiye muri saison ya Premier League 2025-2026, witwa Erling Braut Haaland yatsinze ibitego 27 muri Premier League, hanyuma muri Champions League atsinda ibitego 8, muri FA Cup abasha gutsinda ibitego 3. Uteranyije ibyo bitego byose yatsinze, witwa Erling Braut Haaland yatsinze ibitego 38 mu mikino 52. Imagine, urumva ko imikino ingayira imikino 14 yonyine niyo uwitwa Erling Braut Haaland atatsinze n'igitego mu mikino 52. Urumva mu mikino 52 yatsinze ibitego 38. Hanyuma uwitwa Erling Braut Haaland kandi tugiye gufata amakipe yose yakiniye n'ibitego yatsinze, hanyuma kandi tugeranye n'uwitwa Kylian Mbappe. Witwa Erling Braut Haaland ugomba kumenya ko yakiniye ikipe ya Manchester City, akinira ikipe ya Dortmund, akinira ikipe ya Red Bull Salzburg, akinira ikipe ya Molde, akinira ndetse turanareba ndetse no kubona rw'amakipe y'ibihugu. Ikipe ya Manchester City Erling Braut Haaland yayikiniye yagaragaye mu mikino 198. Imagine, yatsinze ibitego 162 mu mikino 198 amaze gukinira ikipe ya Manchester City. Murabizi neza ko yaje muri City avuye muri Dortmund. Dortmund yayikiniye ibiciro 89. Imibare nanjye irimo irantangaza, ndimo ndikanga. Utarakora subscribe ukore like ukore share, dukomeze iyi mibare ducacamba twiruka cyane. Borussia Dortmund yayikiniye imikino 89 atsinda ibitego 86. Wa mugani reka babivuge, Erling Braut Haaland ni inyamaswa, niwe ni rutahizamu, izamu araribona cyane. Noneho yakiniye kandi ikipe ya Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg yayikiniye imikino 27 atsinda ibitego 29. Mwatakara binikira ko ndimo ndatinya. Ikipe ya Molde nayo wenda niho asa nkaho yagize imibare mitoya. Ikipe ya Molde yayikinnyemo imikino 44 atsinda ibitego 18. Aha ngaho wenda niho bisa nkaho yagize imibare iri hasi, gusa handi hose afite imibare iremereye uno mwataka kabisa. Hanyuma kandi tugiye mu ikipe y'igihugu, witwa Erling Braut Haaland amaze kwikinira imikino 51, amaze gutsinda ibitego 57. Can you imagine? Uyu mwataka kabisa ari ku rundi rwego. Imikino 51 ibitego 57. Hanyuma ufashe imikino yose Erling Braut Haaland amaze gukina imikino 358, ngo ukombayininze imikino yo mu ikipe y'igihugu ndetse n'amaklabu yakiniye. Imikino 358 amaze gutsinda ibitego 295 muri iyo mikino. Hanyuma kabisa noneho imibare ya Haaland murayumvise. Noneho kanze tumanuke n'imibare ya Kylian Mbappe.
imibare ya Kylian Mbappe nayo tuyimanuke tugereranye aba bombi noneho tugendeye ku mibare. Mwumve kabisa ubundi utitaye wenda ku bintu ibinyamakuru biri kugenda byandika kuri aba bakinnyi bombi. Bimwe bivuga ngo Erling Braut Haaland ni urenze. Ibindi bivuga ngo Mbappe ni urenze. Turebe imibare. Imibare niyo igenda itwereka ibintu neza. Imibare kabisa niyo tugenderaho tureba umukinnyi urenze undi. Ubwo rero Kylian Mbappe nawe tugiye kumuzana ku meza tumusesengure kabisa, twimanukira twihuta cyane tunyaruka. Witwa Kylian Mbappe imibare ye nawe iraremereye cyane. Nukuvuga ngo Kylian Mbappe murabizi neza ko ejo bundi Ubufaransa bwakomezaga muri kimwe cya kane. Kylian Mbappe atsinda umuntu ndetse amusebeje cyane, atsinda Paraguay igitego kimwe, ariko iki gitego yatsindaga cyaje gisanga ibindi bitego yari afite bihita biba ibitego 7. Kugeza ubu kuri liste y'aba top scorers b'igikombe cy'isi Kylian Mbappe niwe uri imbere uyoboye abandi, afite ibitego 7 abinganya na Messi ndetse na Erling Braut Haaland nari ndimo ndavuga. Reka tujye mu mibare y'uwitwa Kylian Mbappe. Kylian Mbappe icyo wamenya cyo muri sezo ya 2025-2026 Kylian Mbappe yabaye top scorer. Imagine Kylian Mbappe we noneho ahabera ku rundi rwego atangiye aba top scorer muri sezo ya 2025-2026 ya Champions League. Yabaye top scorer aho yatsinze ibitego 15. Imagine ibitego 15 muri Champions League. Mu gihe twabonye ko witwa Erling Braut Haaland we yatsinze bingahe? Ni ibitego 8. Gusa none nyine urumva yatsinze byinshi kuko nawe yageze kure ugereranyije na Manchester City. Real icyiciro yagezemo ntago ari kimwe n'icya Manchester City. Ni ukuvuga ngo uko ubona amahirwe yo gukina imikino myinshi nako ufite amahirwe yo gutsinda ibitego byinshi kabisa, nuko nguko bimeze. Hanyuma uwitwa Kylian Mbappe ikipe y'igihugu no tugiye kuraba noneho. Ni ukuvuga ngo imikino Kylian Mbappe amaze gukina muri ligue zitandukanye, ubwo wenda harimo mu France yakinnye muri ubu ngo bari gukina muri Espagne. Kylian Mbappe ugiye kureba kuri domestic leagues, ubwo nama shampiyona ajya akinamo, yagaragaye mu mikino 372 atsinda ibitego 292. Ugiye kureba mu marushanwa ya UEFA, ubwo harimo UEFA Champions League, UEFA Europa League n'andi marushanwa yose ategurwa na UEFA, Mbappe yagaragaye mu mikino 99 atsinda ibitego 70. Noneho ugiye kureba mu ikipe y'igihugu, Mbappe yakinnye imikino 96 atsinda ibitego 56. Noneho urebye imikino yose Kylian Mbappe amaze gukina muri kariyeri ya Mbappe amaze gukina imikino 567. Urumva ko arusha imikino witwa Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland wamaze gukina imikino 358, amaze gutsinda ibitego 295. Kylian Mbappe amaze gukina imikino 567, amaze gutsinda ibitego 423. Can you imagine? Imagine uyu mwataka. Imibare iroroshye kuyikora. Ufashe imikino 500 ya Kylian Mbappe, ubwo tugiye kureba kuri Kylian Mbappe imikino 567 ugakuramo ibitego yatsinze 423, nuvuga ngo imikino atatsinzemo ibitego ni imikino 140. Tujye kuri side ya Haaland ufashe imikino 358 amaze gukina ugakuramo ibitego 295 amaze gutsinda, imikino 358 ukoremo ibitego yatsinze 200, ukoremo ibitego yatsinze 298. Urabona kangahe? Imikino Erling Braut Haaland atatsinze ni imikino 63. Ibinyamakuru rero byinshi byo muri Europe bikomeje kugaragaza aba bakinnyi bombi bakomparinga. Icyo ngubaza wowe uri kundeba ugereranyije statistique nkubwiye, kugeza ubu bombi barahanganye mu gikombe cy'isi kandi bombi bari muri kimwe cya kane.
hari n'amahirwe menshi yuko bazahura, birashoboka yuko bahura bakomeje gupeza. Erling Braut Haaland akomeje gupeza, birashoboka ko bahura kuri finale wenda, nubwo bitoroshye inzira ya Argentine, kuko Ubufaransa uko byagenda kose bugomba gutsinda Maroc bukajya finale. Erling Braut Haaland rero nawe aracyahanganye na Kylian Mbappe kandi imikino iracyahari. Ukurikije imibare nkubwiye na statistique nkubwiye z'aba basore bombi, ku giti cyawe urumva umukinnyi urenze, ukurikije game bamaze gukina ugakurikiza n'ibitego bamaze gutsinda, kuri wowe urabona umukinnyi urenze arindi? Ibinyamakuru byinshi byo bikomeje kugaragaza ko uwitwa Erling Braut Haaland hari uburyo ari ikinyamaswa ku kijyanye no gutsinda kandi afite imibare iremereye, kuko hari aho bagaragaje ko mu mikino 60 Erling Braut Haaland amaze gutsinda ibitego 63. Imibare ya Haaland iraremereye mwabantu, imibare ya Haaland iraremereye cyane cyane cyane. Ariko rero kabisa imibare ya Haaland n'uwitwa Kylian Mbappe nuko ihagaze. Igikombe cy'isi kirakomeje, amaso nayanyu mukomeze murebe. Hanyuma nicyo nshaka mumbwire muri comment, umukinnyi mubona urenze hagati ya Kylian Mbappe na Erling Braut Haaland ninde? Ese murabona uzatsinda ibitego byinshi kurusha undi mu gihe kiri imbere, cyane ko bose ari batoya? Urabona wowe ku giti cyawe arinde? Mumbwire muri comment. Ubu noneho nzagaruke noneho mbaha reaction mbabwira n'andi makuru menshi atandukanye kuri aba basore bombi.